Katrak. Monsieur Mathieu Yandina Kevana. Monsieur Watula. Yandina. Mais tu vois dans la voiture, il y a un salaire d'accident. Il y a une histoire. Mono désobéir na papa. Pourquoi? Samu, tangu na mwoza kumona. Et que na toto ya imam ke kwa kumingi moto ba mbote mono mwana chrétien mono kulanda nge papa kati samu mwana responsable de bondo mole na zola pe papa tuba il est temps n'a rien à faire tango ya ko commencer que sano ya me fuana que voulez ou non c'est ainsi quand si momenti na ngena mayombo kwa nda sika mpange na ngekele diambo ke ngona ko yile ka kona tamu wa pidena moko tina voiture na mono pendant une semaine mo fana ko mati daga na voiture fe quand il muina andi toba mwana na mono que voulez ou non demain matin si vous ne partez pas ce qui vous arrivera ne soyez pas surpris. Ah papa ya kile mitubele kana ngeke kwenda ngeko na kufua kasi il faut que kwenda ngeke kwenda kuna avange kuma na boma ngekufua bon mo mitubele la mo mituba ale tata mabanza mogati na nge kuna nzo nzambe na beto kene kati na nzila yego na kufua mozaba nkire ya tata mabanza mozaba yafa papa metuba ani metinda mundu kasi tuma ngona kufua est-ce que tata mabanza ke fwata kana kesi kwenda parce que metete na kalofua ndani kazola kaya même yani mosi Yesu Kristo ani banga kalofua a plus forte raison motoba papa ya keleka koni nange to bangono ufode ya keleka kuna nanzila rien à faire obstacle moske vingila nge kuna la vie ou la mort motoba alors papa mo ga kwenda fe